yini ujahwani ikoleni iqale ukuphathwa ibhamu sixake nasi awukwenzakalani siphathele ibhamu kwakumele ekhaya sijoyine manje ngenkandla full force ukuthi uma wasendaweni ukuthi ujoyina le gang ukuze uzobonakala ukuthi awuyona impimbi hayi ijoyineke le gang befa bafowethu hayi futhi mina la khona mina ngijoyina kule gang mina ngijoyina ngokuthi khawe labafowethu laba be-east ne-west kwabafowethu besifunda nabo ndawonye esikoleni esisodwa kwabangani bami nje kamnandi yonke lento kwamele manje mina ngikhethe isayidi ngoba phela mina laba abanye akubona abangasekhaya laba abangasekhaya laba abanye bathi mina bacela ngibakhiphele lo osendlini ukuze bekwazi ukumbulala athi nabafowethu ngeke ngikwazi ukuthi mina negange ngami ngithumele nithi mina angikhiphe umuntu endlini ngimkhipha kanjani umuntu endlini ngikhipha umuntu mase umuntu ngiyambulala kawe abantu abaningi lento le abayazi lento sebeyazi manje yabo usakhona abantu bangempela lapha na original engikhuluma ngabantu ebekuthiwa bayadinga abazokuthola original langizwa kawo so lona bangabuthi kusakhona abanye mhlawumbe aba-original usho ukuthini ngoba phela sazi ukuthi lo kade umholi wazo igebengu ze-west ubulewe hayi umdlalo lwenziwe ngoba ngitshela ukuthi kusanobhuti lalela khawe uchaze kunonhloko la umphathi wayo lento kube khona ugeneral kube khona inkosana la kube khona olasboni la kube khona ama-princess la lento le ifana nekuthi umndeni yabo sebukhosini la kahle nina nishaya ingane yenyoka inyoka ikwatile la ekhona Johnson ngikhuluma ngokuthi lo muntu ubethiwa ungaphandle ngithi umholi ungabe kuyazamazama umuntu kwazi ngoba tishona ugeneral uzule into ayenziwe wezivile atanzwanga kunabantu ababemhlabelo ade kumele bemhlabelo kuthiwa nebesho bathi lento le mekushona umuntu kanjwaziwa kunabantu vele ekumele bemhlabelo like i-sacrifice umthole so manje yenzeka kanjani yenzeka ejele Westfield ngizwa ngithi mangabe kuzoba nomhlabelo lento yenzeka kuphi ejele Westfield because ngizwa ngathi ukhuluma ngeWestfield yenzeka Westfield angithi abantu laba kuthwa kunabantu abamagunya la labantu abamagunya yilabantu akumele abaphathe lezi zinto lezi abaphathe lamaqembu la and meke nathinta umuntu oyigunya kumele yenze umhlabelo khona eWestfield noma ngibazi kwamanye amajele ukuthi kuyenzeka kodwa nje what full generally inqwabi inganyeza abantu ehanjele eField it's kakhulu lento kha ngitshela ukuthi manje uyabona ngizokuhlebela nje okuncane uyabona lapha kaWest waphapha wakhuluma ngomuntu ku Facebook kwama-comment uyalandelelwa ekulandeleleni uyatholakala ukuthi yazi laphana bayanqumela ukuthi wena uthe West ijwayela amasimba noma uthe West injani uyakufela ukukhuluma izinto ongazazi ku Facebook so manje mangabe uthi uyakufela ukukhuluma into ongayazi mhlambe mhlambe njengami nje as umsizi mhlambe ngiyayipostela as umuntu okwimedia mhlambe ngiposta nje ukuthi sekudutshula ubani mhlambe okade kuyilunga le West nami ngiyakufela ukuposta mhlambe into efana naleyo o mhlambe bayakhetha ukuthi around mhlambe eThekwini o mhlambe eNandi ngicela ukuthi iWest igcwele umhlaba wonke akukho la ingekho khona kwamashi uyithola eNandi uzoyithola kwezinye indawo uzoyithola angithi manje ngethani bebaleka laba bebaleka bebalekela amaphoyisa bahamba namathuluzi besifika ukuthi umuntu uzwamfethu ngokuyabhaleka manje eBloemfontein nazi ibhamu ezintathu hamba nazo lezi ibhamu ezintathu kumele izale ezinye ibhamu wena siyaqasha sithi wena ufiya lapha ngeYosmel wena kumele ube lapha inkosi lapha noma ube general ayikho indawo la ingekho khona leyanto ingane zonke angikhulumi ukuthi abantu abadala bakhona laphana bakhona abantu abenza leyanto yazi laphana kunokuhlalwa kanje phansi kungena amaphoyisa kanje itshele iphoyisa lithi
ubani la ukhuluma ngani kwenivulele icala asenze kuthiwa umsizi into athile ukuthi nokuthi univulele icala ibhalile le statement endaweni ukuthi kanje bazokuthola uyabona mina kama songathela khona nje waposta ngawo ugeneral udala ngazwa ngakukhulunywa ngawo yabo wena nje mase uyatholakala inyama yomsebenzi bayakwazi bayalandela labantu ku-Facebook bayawuhlalela banamaphones bonke laba bantu ungabona bethula bengakhomenti bayasho ukuthi 1 siyaginqa la 2 siyaginqa la 3 siyaginqa la kuyabalwa kunabantu vele abangasekho kwimanje sikhuluma athi bekhuluma ku Facebook and lento le ishaya khona ishanguthi nakhawe ngizokuhlebela futhi okunye lapha kunamantombazane athonywe khona lapha uthola ukuthi nje kuzofika intombazane nje eshaye nje usheqe inkinga yakho ushele wena lengane le izothunyelwa ukuthi awukuyemfunda umqondo lwami kunento ekuthiwa iphazili bokuxoxela abanye abayazi iqhamuka khona lapha ekhaya kuthi iphazili umqondo kahle kusuke kuthiwa lapha kugoqa abantu bakababa lapha uyabo enombolweni nebesho into ekuthiwa iphazili lapha abancane ukuthumelela ngamantombazane ibone intombi yakhe ikuthanda into kensha after ukuthi nje uzonika isikhathi esingangenyanga kuthiwa samshaya besizwise nginakho nento ukuthi nasekhadini lakho nemali ukuthi nephini efike nayo intombi yakho ngqongqoze wena uthi uyavula baby sonke kahlala phansi kamnandi uvula yonke into ukhipha ibhamu bese kube kushaya uyabona futhi nebebona ukuthi into yakho izolandeleka bayithatha intombane ethi wahambe ulala nawe ngesikhathi sokuthi sofika befike kushaya intombane ikhona endlini leyo manje ngifuna ukuthola la leyo ukuthi kuba amaphoyisa abantu bomthetho abakwazi ukuthi besho abantu bakwazi ukuhambela ngeemoto zamaphoyisa ebhaliwe ama-branches akhona laba bantu bakwazi ukubulala behamba namaphoyisa kanje eduzane kube ngathi wena ubulwa laba bantu bakwazi ekhaya laba bafana banzima kakhulu abana bafana ngisho labana bafana most yawo banamasalente kuba ngisho labana bafana bakwazi ukulokhunjana ukukhulumela nemeya bekutshela ukuthi hayi into kanje kuthi abe emeya seThekwini kanje sinemali engaka sifuna ukuthi senzele into ukuthi labana bafana imali banalo labana bafana basemadragini ubafica emadragini ubafica abanye emakhombini yabo labana bafana khawe singakhuluma nje oningi ngabo kodwa wena ungabothi nje uyovulela labana abantu icala awukwenze research ungibuza ukuthi abantu aseke babopha labana abantu baphelelaphi ungibuza ukuthi abantu aseke balwa nalabo abantu ngamaphoyisa baphelelaphi abanye baboshiwe waphiwa amacala labana abantu bayakwazi ukuthi lo wabonayo sechimene amaphoyisa leso yenzo isitozi lo so dosimshaya sifaka ibhami namacala la semaphoyisa efika aba forensics befika la bayabonisa wena ngathadulwa ayi wena urongi la ayi yabo futhi labulo namaphoyisa kanti ushawe ebona qala labana abantu bayakwazi ukusebenzisela intombazane kuba ngisho amantombazane bayawajona uthi hayi wena mfowethu lalela la into ozoyenza jamfuna umsizi sezizwile endaweni ukuthi kanje uzothi lapho uhambe uvule statement emaphoyiseni ubhale phela ayasimo ubhale share number yakho ucingo zonke kuzozola ufanele wena mfowethu futhi ukuplendawo uchaza sendaweni ukuthi kuthiwa uqhamuka ntambama abo bekweqisela insuku kanti ntambama mase kuzofika labantu siyahamba emhlabeni usazolinda amaphoyisa labantu abafana khawe banzima kakhulu ngoba lo mfowethu wawasho lo mfo kule yakhe iproject labana lento enenzila ayikho uyabo usho ukuthi laba bantu kahle ngoba ngithi mina laba bantu bawusurroundile umhlaba angithi umuzi ohamba lapha nasesitheni manje nangumkhwanazi ngoba bafunda umkhwanazi befunda umkhwanazi bayabaleka asenze babale abayonkandla abanye bayendawo nje eqhelile nje kude na neDurban uthola ukuthi bayaziwa ngithi labantu lapha asitheni lapha kune team of 10 ehluphayaziwayo iyona ezobaleka mase kushiwe ingane lezinye ibhame encane lezi letheni lethothi umuntu eyedwa phasa 3 akithi manje asibaleke ngendlela endaweni efana asibaleke ngendlela engafani la wena ufika lapho wena kumele wena uyaphoqeleka ukuthi izibhamu nazo kumele ezale ezinye ibhamu
wena ufika le wena kumele ukhanda amasosha wena sikwazi ukuphamisa igama ubone iWest igcwele umhlaba wonke kanje ngayo leyo nto leyo labana abantu labana bake bala iziqembu ekuthiwa i-East i-East namhlanje kuphi iphelele i-East ithule kuthethu yibo manje abopharetha yonke indawo ngikhuluma ukuthi usuke enanda phezulu uziyovala kaMashi West khona koNtuzuma koMeyville ko-Potchefstroom iWest uzoyifica khona shuthi ithekulonke nje ivalele ithekulonke nje ngikhuluma nje ngethekulonke nabanye abaphumile nje eThekwini nawo mlazi khona uzoyifica ngoba ngisho ukuthi labana abafana hayi banzima kakhulu abana abafana kahle imosi yabo namathalent wala abantu laba inqondo yabo yayibona ukuthi ijule kanjani labana abafana ke into bayenza bayasala nje kodwa bebodwa bathembani bebodwa nje abathembani bayazi ukuthi sibani bani ngoba ngisho ngikhuluma la ngokuthi nakhawe angeke ngikhulumi ngabanye abantu ngayizama le nto yacisha ngivele isapha emgodini ube kushiwa ezakithi azingisevanga uNkulunkulu ngaba ngikho namhlanje abazali bayazibuza ukuthi ingane nje ayibulawele ingane yini eyenzi akwaziyo so ake sikhulume ngawe ukulo mhlawumbe ukuyona le group leyo West ukuthi uhambo lwakho belikade lukanjani mhlawumbe kwakwenzakalani uchaze nje ngokwakho mhlawumbe uyikhulumele ngokwakho ukuthi kwakade kwenzakalani uze ufike esigabeni sokuthi uzocishe ubulawa amaphoyisa kawe la sithi into eyayenzeka la bekunomfowethu la umfowethu ufile naye bekuyona le genge le ubulawe yiyo futhi futhi mina ngokuthi nami phela angithi ngokuthandile leto phela mina ngikhule vele ngumfanama imoto eWest inganzoma siphila kahle makuboze right kwafu umfowethu mewufumfowethu kwathiwa mina kumele ngihambe engasebenza mfowethu ngihambe ngihlale nabafethu ngihlale nabo hayi labafethu naba labafethu manje nabangenza ibhari mina sengiyathunwa ngusitoro gijima phela mina ngazifona sekhaya la ngobathi nesitalo kumele nami ngiqhokele nami ngithumele nami yabo yale nabo nje uphutha abadala ngihlale nabo into eyinkinga ade bengincisha mina lento amathuluzi bengincisha ukuthi mhlawumbe ngizothi mina yazi bafowethu kunama security ade ngiwabona endaweni ukuthi abona kunama security lawa akade amanzi so ngizosayina ama security endaweni ukuthi nazi ibhamu yahliwe nekufika sebuthuthi izothatha amadoda phela nami nginikene okwami 200 aqhubeka zama ndoda sitshele ukuthi ubani onebhamu ezothukuza sokwazi ukunikeza sisodwa hayi ngayibona lento ukuthi hayi lento lesho ukuthi mina angidaleliwe ngihamba nabo labafowethu lapha uthola usithi ogama hayi mina kodwa mina engidlulile mina ngikhule nabazala abasondayo yonke ngizoze ngizohamba nabo bawogama bese nje kwaqhubha isibhamu nje asengiyathu bengathomeza labafowethu abasebenza into ukuthi sebalekile bangishiye ngaphakathi endlini semele ngibalekeke manje nami-ke manje ukuze nami ngizosinda ngeke ngize ngidatshelela amacala endawazi amaphoyisa kambe bekudayisa ihunga dayisela bona labafowethu ekudayiseni bami ihunga njalo sengibashela amaphoyisa njalo sengingani namaphoyisa la maphoyisa mengibamba ngoba ngisho abantu abafana bakwazi ukwenza i-setup engibamba ayazi ukuthi nginogwayo omngakanani mengibamba angisendaweni eyisiganga eyihlathi emnyama kwathiwa ndoda siyazi ukuthi uphethe ugwayo 8,000 acela esinye imali yokuthi ngezitho ezokuthi hayi mina bafowethu kuthiwa angikuthole lapha bayangitrain bafuna ukubona ukuthi ngiyigwala kangakanani ngoba sebengithumelele ngamaphoyisa ngihangise nje egangeni ngilibambe khambe ngibamba isilo ishawe ngifake iy'nhlangu emlomeni kuthiwa ngiyigwini ngikhuluma amaphoyisa angikhuluma ukuthi ngishawe ibone laba ngishawa abangani babo bathunywe yibona bathunywe yibona yabo lapho labo phela bona ogeneral baloke bangifonela bayazi ukuthi angithi ngile first le bafuna ukungibona ukuthi ngiyinto kangakanani baloke bangifonela amaphoyisa awukhulumi nabaphathi babo ngikhulume nabo mina ngilasengibanjiwe labantu bafuna ugwayo angibatshelane nabantu ukuthi nogwayo enginayo la 1.5 chayi bana banike wonke ugwayo
athi mina lutho isho umkhize yathi hayi lutho athi mina ugebo baba ngoba sebethe ikhulu angimnikeza imali ngo-3000 la ngicela unika u4 ngoba phela ukwaye enginawo mina waleyo mali ukuze ngizokwazi nale enye ukuyihambisa lapha phela ngifuna ukuthi uhambisa yonke imali nama-marketing yakho isizini ngibuke ngihambise futhi imali encane ishodayo ejabule general sempana uhlaniphile mfana yazi kule test akekho umuntu owayephasa wona le test ngiyiphasile mfana ngibuyisele imali kwathi neminye imini ngizihlalele ngisho ukuthi ngiyazidayisela kanje lamaphoyisa efike mase ugwayo ukho kumina engishaya ayingikoloze ukuthi nayi madoda ayikho phela lento ngishaya intengo angisadayisi nasengayeka lento ehambe lamaphoyisa engicela ukuthi mfana siyagoloza basafuna ukuthi imali engitshe general ndoda mekhona kumele ube nemali yamaphoyisa ube nemali yani kube khona umuntu ufethu esidayisa naye ozakwazi ilangabona khona impilo masiqala ubanzi ngithe mina ngingadayisi nalesuku kokhona nje into ethi angadayisi kwafika abantu eposini bangifuna bangangithola bathi beqeda kumina bafuna umuntu ufethu bamthola bafike bambulala bengize kuseni ngithola ngabantu ade bekufuna ade bo3 kanje bambulele ukuthi mina kwenzakala into ngamthwala phela nabakutholanga kithi mina phela manje angizimali la into sesempini yewunga la sesikhuluma ngempilo manje umuntu sesempini yewunga angithi umuntu lo ngimfice mina ewuchwepheshe lo sebembulele manje sekuyimina phela intana manje encane ehlaniphile ngomqondo umbulale mfowethu lo kuphele nje na ecatha ukuthi indleke mina athi manje sebengaqhelayo lento ubuyisela ugwaye emuva ngiboshwe hawu ase ngiboshelani ke manje mina hayi nakho sengipromatha okay kuthiwa lapha phela angibhintshwana akumele ngiwamelela amacala-ke lawo sengifuna ibhama ayibhama ngizazi ngiyathende nje isikhathi sango-2 years kugcine kuphoqa kuthiwa angikhokhe imali ukuze licala lami liphele. Alright, ma uboshwa uthi u-attenda mhlawumbe isikhathi sango-2 years ungaphakathi noma ungaphandle? Ngingaphandle qhawe. Okay. Ngiloke ngiyasayina nje. Uphoqa ukuthi kumele kube khona phela imali ezihambayo labantu laba nalabana. Angithi kufunakala laba bantu labana engakwazi nokuthi ubakhiphe. Engibaphikayo ukuthi bakuphi. Yimina phela engibazi bahlala. Ayikuphoqa ukuthi la macala lawa ngiyawathatha wonke ngiyawathatha. Ucace ukuthi la macala ake ngiyawawina. Ekwawineni kwami-ke la macala futhi abafowethu laba bengazwani nabanye abafowethu yabo. Mina lezi zinto mina ngizazi ukuthi iWestern East ayikanje acathi sihamba ngeenyawo yonke le ndawo thina. Bengihamba ngeenyawo ngelinye ilanga sengibona ngabafowethu bangihupha ngezibhamu. Sengenzeni madoda singabuze efonini. Bafuthi indaba athi ngifuna ukungibulala. Kuthiwa ungakezwe wena ukuthi ezangakini endlini la ngasekhaya. Hawu. Madoda manje sekukanjalo sisakwazi namanje ukuyema mall siyothenga manje ngiswa ezakini endlini nasekhaya. Waphoqa unhloko-ke wasethumela unhloko wathi unhloko ngikhuluma ngomphathi wayo lento ngikhuluma ngogeneral. Ngizwe kahle. Kwathi kuthiwa madoda akekho umuntu ongathi uhupha labafana. Ngathi mina ngiyavolontiya ukubahupha labafana labo. Futhi nje ubona ukuthi umuntu usephila impilo engekho azi kubuhlungu kanjani ukuhlala ebridgini uzolinda abantu singeyibhamu uhlala isikhathi esingango-3 hours 4 hours awudlile. Umele phela imali uyithathele emgaqweni ebantwini. Umuntu nje umbone ephethe ifoni nemali uyamphutha. Ayethu nophethe ithuluzi la. Kumele kusetshenzwe la ndoda. Lapho ntambama wonke lawo mafoni waqoqile ayakuyena ugeneral. Nesibhamu sibuyele emuva. Ufana ukuthi uyasebenza. Kuthi uzothola imali engango-200 rand. Kunabafowethu ababenza lento bona bebamba inkunzi babehlezi bebulala. Mina kha sekulo ngathi into anginaso isidumbu somuntu ezandleni zami. Kwawungihlula mina ukubulala. Ngikhetha ukushaya phezulu. Ukonisha umuntu. Ngoba ngibalekela ukuthi lento le masithi uyenza umfana wasekhaya ngiyophatheka kanjani. Kuningi kha esingesikhuluma ngabo labafowethu. Labafowethu banzima kakhulu abafowethu bakwazi ukuthumela abantu ozitshela ukuthi bengakwazi ukukhuluma nabo. Uyabona nje kulokhu njani kuze kumele kuphume inhloko. Wathi imali engango $500,000. Ikhishelwa abantu lapho njalo ikhishelwa umphathi
umphathi ibizwa ngani lento le lo umuntu usephethe yonke into nje owesivili lo mkhulu nje nabo bonke abantu lo usuke phethe amajele hey noma ngeke ngazi mhlambe singathi nje usuke phethe amajele sebenzise lo ekhiphe-ke le mali bekhiphele lo mkhulu akunobaba elobaba lo ade phethe nayo wase noma ungalishonga igama lakhe singafaka amagama abantu yabona ya qinisile baba lwana uke wayilwa le hampi yani uyilwile and imoto zakhe bese seyithanywa bese idutshula imoto zakhe meke zaqhamuka meke bathi nje izofunda imiqondo bese ishaka nje ngenhlangu kuphela kanje abona kuyimanje iningi imndeni baningi abantu abakhalayo weekend kwamashu kuyangcwatshwa weekend kwamashu kuyangcwatshwa le nto lana kwabe sacrifice yabe kwaphansi kwathiwa madoda sofela khona lapha futhi wonke umuntu oyinikela khona nje uyazi ukuthi kusasa engafa noma yini angizatha ngisho ukuthi wonke umuntu oyinikela kule group uyazi ukuthi engafa noma yini abona kawe ubona lapha kugcwele ingane encane kanje kule group lapha into yenza ukuthi kugcwele ingane encane kanje angithi imost yamantombazane lawo usidana yethu athandana labafowethu so thina ngokuhalela impilo ukuthi engiyamfuni ulinje yabo nezemfundo nje singiyamfuni ulinje noma ngifuni usine kumele phela mina ngijoyine la kuze nami ngizokwazi ukuthola usine ukuthi ngakakhulumi nathi sina nje esisama abafana boma kumele sijoyine sikwazi ukuphathipha kumele sibone kanje umncwabeni ishama jambu sekhipha sithuka amaphoyisa kuduthula amaphoyisa ya phela uyaduma-ke ke lapho uyangena-ke entweni abanqeni qhawe lapho nosuku siyangcwaza futhi nje kunamaphoyisa nje ahleli kuzothiwa nje banomncane lalelayo ayetho na uyithini angithi uzona yabo futhi ngiyena ngiwest twanazi sibam ukuhambe lapha ufike ushaya iphoyisa ububuyi cwale ngawe ndoda umfana umncane uzohamba ngempela esiyenze leyo nto esishaya iphoyisa lela angithi qhawe kunamaphoyisa lawa deploy lethu awayodlala lapha eMjondolo wabuza ukuthi amanyawo ayebulaweni amanyawo ayexoshwelana exoshwe bono general ayexoshwa kuyiwa nje kuthiwa kufike nje uthi afike endlini seliphansi nje endlini yakho uyazi umuntu uyangena naba labafana abancane baphethe iphampa fandoda lelela 16 la uyipolice ipolice singakala lapha nalikho ipolice kulandawo kaPastor ayolithola alikho ngaphandle umuyiphoyisa lapha kumele ucheme nabo yabona menginephoyisa sayabheka umngani nabo ngiyakutshela ngiyabona lokho ngakufela lokho qhawe uyimpimpi iphoyisa umuhle kanjani ndawo akuhlali nombala uhlale nje yebo shothi mawukuthi mhlawumbe uyiphoyisa nje mhlawumbe uqashe ukuthi osebenzela kuleyo ndawo ungazi ukuthi uyabulawa vele awuyafa uyafa nje njalo indaba yakhe lo ikhulunywa uyafa yagoduka and futhi into ebuhlungu-ke enziwe labafundi meke bekufuna wena bangakutholi bashaya ukusegcekeni angithi manje basuke befuna ukukuvisa inhliziyo ebuhlungu ukuze wena ukwazi ukuthi akudlalelwe lapha abaningi nje ukuyovuthela uma wakho nje ucaba ingane encane sibulela kanjani umuntu engcozi sezingivusele nje uma wakho mhlawumbe inhlambe eziwu-30 usuyacabanga nawe manje usukhandeka i-enga lapho i-enga usugcina nawe manje uyabona ukuthi kuyangikhoda ngijoyine le genge odoli akhe ngiyabulala abantu basekhaya ngikhuluma la ngikhuluma ngokuthi kunabafowethu abaphilayo kuleya genge ngeforce ngenxa ukuthi kwabula umuntu akubo akazi uzenzanga nanga-backup akuvele ahambe nayo le backup yabulala abantu bakubo kunjalo kawula mhlaba lwana akudlalwa ngempela ngoba kuthiwa nje i-west side nje leyo noma sithi i-west game nabadayilisela i-west side leyana ayidlali so mhlawumbe ungathi nje kumuntu umlayezo njengobhekisa kubantu mhlawumbe mayelana naleya genge mhlawumbe ungathi nje ngokwakho ukuthi ungathi nje mina ngawunyaleze nawo nje owodwa angizenzi ngcono ukuthi nje abafowethu abaye ukuphapha bewuthanda izinto phuma nje passionini nje kahle bekhawisa ukuhlebela ukuthi
why labafana bebile ibhamu eziningi kanje uyabona lezi ibhamu esemathekwini lezi kuthiwa amaguzekani lawa aphuma lezi inhlambe egreen angithi-ke asitheni manje banemali yango 20,000 angithi zayibhamu zo-2,000 2,000 lapho sokufikela umuntu nje hambe mhlawumbe othenga 10 mebuya no-10 uzohanjiswa nje umalume usibani belemele ewabhole lezi ibhamu ey'grile ney'nhlamvu zamashoti singene ishoti isibhamu siyaqala inhlamvu yabulala isibhamu siyabulala phela manje ziyabhola lezayibhamu lezana lezayibhamu labafana ukuze bebe ney'bhamu ey'ningi kanje ezinye zazo bayithenge ema-workshop bayayibhola kunabantu bakhona abasebenzela lento ukuthi nje bona bayayibhola bagcina lezayibhamu bayayibhola nje ziyavuka befakwe iy'nhlamvu zamashoti nje zonke bese ziyabulala emva kwalokho ziyabulala emva lokho angithi izona lezi abahamba beyodlanaza ama-security futhi ama-security and muwagoloza unesibhamu laphana-ke akukhulunywa kakhulu mase kufikiwe kwakho kusokwaziwa yonke into kuthiwa ndoda la endlini yakho nebhamu ey'mbili esinye isiphansi kombhede esinye sendaweni yokuthi siyayicela mfowethu abaloke besequza kuloku kuphamisa imbhede uzozikhipha wena. So mawusubanikezile bayakwazi ukukuyeka mhlawumbe uphile or uyabulawa noma usubanikezile isibhamu. Ayikuya ngokuthi lokunyana ngalo date idrug abadlanga ngakho nebezivile bakushaya. Ayizabaswe bazi ukuthi vele uzobuya ube yimbi. Abo nje nebekwazi ukuthi nje lo ngasiyenza umlando wakho social MK asimshaya. Baphana kawe kwakungena abakhozi kuthiwa madoda kunekhanselelo ukuthi endaweni yokuthi imali yango 15,000 la bantu ngashaya nasakhuluma injinela nasosho la kunomali yango 15,000 labafuthi inekhansela elapha mhlawumbe enanda kasi uba ungahambo lishaba futhi so ngishaya mina futhi sizahambe manje awuzabona ukuthi abone nje indawo iseduzane uhamba ngeenyawo sibambani hambani nazi ibhamu selibhamu nhamba nayi le mali le uzoyithandisela lo muntu manje ebeyifaka lo muntu sokhe labafanele bazokushaya kumele beginqe akumele bekushwebe ngoba meke bakushwebe bakuhamba bona kodwa siyasho madoda nishwebe kanjani betachala kushawe bona bese bona manje bo3 umthetho uthi muvumile wathi uyolishaya ekhandi uyolishaya ngoba ungambulalanga kusho ukuthi kuzokumele kufe wena ya kumele kufe wena kanjani ushweba kanjani wena ushweba kanjani niyoze inhlamvu eziningi kanje niyoze ibhamu eziningi kanje kumele imkinqe kamuthi sidinga nosimbuye noma nesikipha sakhe noma nefoni yakhe noma neteki lakhe kubonakala ukuthi awufakazi nawe simshayele ngempela ufile kunzima kakhulu cha kunzima kakhulu kuningi okwenzela abafowuli abantu labafowuli abana bani abula abantu abafowuli uzofinyelela kubona abona amaphoyisa ahle ngene laphana kusho kunamakholi asuke efona kwamadoda kunamaphoyisa afaka endaweni yokuthi phumani nendawo ukuthi indawo ukuthi kunemoto ezimlindele lapha ezantsi ekangena amaphoyisa afika labafana beko khona labo abancane abona abancane vele bayayekwa bona abathazi kwavele bayaphapha angiboshiwa nezibhamu mhlambe dubula amaphoyisa inkunzi malanga bona ngikhuluma ngo-original mina bayabaleka bakwezinye indawo bayorelaxa ngesikhathi singangesonto mase bayabuya so manje shuthi amagroup ayi-2 khona laba abancane mase kube khona laba abadala lapha amagroup awu-2 kune-west kune-east kune-west encane kune-west kune-west encane ne-west endala kune-east encane kune-east endala kunjalo nje shuthi laba baphithizela kakhulu i-east encane noma le ndala mhlawumbe irelaxele nje ithuma laba abancane ayoni-east yona nakho samina iyazama ukutabalaza ukulwa nalaba bantu labana ba-powerful kakhulu hayi bayazama ukulwa nawo labana abantu into ey'nkinga abaxanga ngayo wona kawe akithi manje beboshwe ndawonye bayazwana leke baphumele eminyango bayadubulana ejele babangani benza abantu iy'nkinga labana abantu yini ejele bengaqhubeki bejahane pho ujahwane ngesibhakela ejele bayazwana bahlala ndawonye badlula ndawonye babhimisana ndawo mele baphume ngaphandle bayazi lowa mjwayelo
wabulala ubana sekamshaya naye lo ejele wangiceba nomaphoyisa le umsakazi nami lo kunjalo nje uyabona ka kumele laphana into yakho umwenza uyazi ukuthi ngosinikelile ungaphathi kamala labafana uyazinikela ngoba bazokuthola amakontakthi ngisho ke bazokufonela bekutshele mnganami uyabuya la ukhona sizoyixoxa lento noma siyakini ukuwena manje choose ukuthi usondela kubo noma mhlambe uya baze ekhaya kini ya angisenje alike dula nomndeni wami anikumanje kusokuthi bazomshaya ngeCall ndoda mfowethu lalelana awuze endaweni yokuthi mfowethu kuze sokwazi ukuthi sixoxe nawe nje amadoda manje anithi noma sasizakini kuwena uyachoose ukuthi shawuma wakho nobaba wakho nengane zakho noma wena osacrificela wena oyiye bakushaya befike bekubulala akhulumi ukuthi uzolethwa kanjani thandi kufuna noma 5 ume ngifly ngaphambi kwabantu begcwele bekusathele bonke labantu labo 5 kumele ubone igcina nithi ukuze kuzosinda lo mndeni wakho ya uzosinda lo mndeni wakho kubengangeni nebebona ukuthi mhlawumbe wena basaba shaphu inkinga bayathi ukuqhela kancane emndenini wakho kodwa bayokutholela intombazane nje enhle rice nawe ezokwenza ukuthi nje uchazeke nawe owangitshela abantu abafana uFacebook bawudlala uTikTok bawudlala Instagram bawudlala uYouTube ayikho abangayidlala babuka nje abo bonke labantu abakhuluphayo nawe besinathi kawo abanye babo basazohamba uyabona imoto abapostayo hamba basafunakala kwemanje bekwazi ukuthi banhlala endaweni yokuthi uzwathi kuthiwa RIP lo muntu manje ngifuna ukuthola la ukuthi ngoba ngizwe kwenye inkulumo ukuthi bakhona yonke indawo okusho ukuthi akukho laba asuke bengeze ukuthola khona so bazokuthola so wonke umuntu osuke ezokhuluma ngabo o mhlambe bayakhetha ukuthi hayi mhlambe lokho akukho web kangaka ukuthi mhlambe sesingaze sicinge lo nalo like ngenze sibona nje Facebook ngoba baningi abantu since betrenda nje beyi-West Gang baningi abantu abakhuluma ngabo osho ukuthi mhlambe abanye abakhulumi kabi but nje bayaphawula ngabo kusho wonke umuntu ophawula ngabo mhlambe usemathubeni ukuthi mhlambe ngabulawo mhlambe ayacheck ukuthi hayi lokho mhlambe akukho web ngaleyo ndlela sikudingo sokuthi bengamcinga lo muntu nje bacinga kwasana yabona manje laba abasele abanandaba ukuthi uthini uma wathi fuseke ithuna lakho ufoko ithuna lakho ukohandi ithuna lakho kangakanani uzokhuluma ngomphathi ngisakhuluma ngezinto ezisimple laba abantu bazowazi ukuthi okay kuthi lapha ekhaya uzohlala lapha nomuntu lapho nje mina ngimbonile umsizi usehlala endaweni enjenge Stavini kuthiwa ake nje indaweni ukuthi awufisa usagcwala ngangoyimfrayi lo usijwayela vela sisishaya ngayo befike nje qhaqa abona futhi befuna kahle awufika la nje nemoto ezinhle ongeke nawe ubone ukuthi ungaphuma leza ingane zona befike umuntu ngempela ephezulu yabona bekudinga kuthola ukuthi umuntu nje vele unjengedatha journalist zonke lezi zinto awushaya nje uzoshayela abadala awushaya nje kancane clean shabe nje kuswenkiwe ucabanga ukuthi nawo abantu abakuthandayo befike kufaka inhlamvu mase ukuthi laba abancane laba abathuka ugeneral banontanga yabo ababekele bona so ayazi kwenzele lo ayilo akakwazi nokula lo anamandla lo uzoshaya ujuna lo uzoshaya usibanibani abathethi-ke labana abantu omncane ngisho abona mina ngangizobekisho ngiyamcreditani ngisho ugeneral yena ngizamazi kancane yena loya muntu lwana umuntu ophilayo nabantu weqiniso inkinga ibiqhamuka kule nto yakhe nasentombini zakhe loya muntu lwana kwabesha ukuthi umphakazi bayothena ugadile wonke kubamba inkunzi ngakageneral hayi akubheka umuqa ngeke ungabona inkunzi manje yebona kuphela hayi umuntu wangaphandle osokubona bagadile bagadile kodwa mebenganamali
uyimali yabo nabagadile bazoyithatha ngeke phela ukuthi begade mahhala ungayifaki imali mele ukhokhe la akudlalwa la hayi kunzima so manje umkhwanazi uyaqhubeka nokulwa noma nje namanye amaphoyisa ayaqhubeka nokulwa nabo mhlawumbe wena ngokwakho nje ubona ukuthi isiphetho siyini ngokwakho laba balethu umkhwanyazi laba balwana ngibona mina ngathi impunzi kakhulu inkinga laba balwana laba balwana izinto zakhe ezimele isifo kumele ngabazisi abantu sikuhlala ke engazazisi kwayena ukuthi ukephi ngoba labantu yes yabafana lapho abanamandla bo ngiyabavuma mina abanamandla kodwa umkhwanyazi nathi engabazisi ngabona ukuthi nje uzibazela weekend to weekend nje bathola ibona hlaba bangazobetholela kuqala okuyenzeka mhlawumbe begcina sebethola wena kuqala andithi phela bona bachemela amaphoyisa asithini manje bomkhwanazi nangu uthwa usestation esendaweni yokuthi uyakhumbula bomkhwanazi ngesikhathi ezenanda phezulu ngathi ngiyakhumbula ngaso sikhathi esa ekwathi efika lwababa washwaqa yonke indawo bonke bafonela wathumba umkhwanazi endaweni yokuthi bonke babehambile ongeke bathole endaweni bamsaba nabo bamsaba phela ingane lezani njamsaba abomkhwanazi uright ngempela ngoba manje isifiso sami ngifisa ngathi abantu abasondelene nabomkhwanazi abaseduzane naye abaqhubekele emsenga yonke indlela lo ababalwana uyazama ukuvikela isizwe mina nje isifiso sami leso ukuthi nje labantu abaseduzane nabomkhwanazi abayibambe iqini bengahlanyiswe imali ngoba egcineni lo ababalwana uyawenza umsebenzi onamandla ngiyamgxeka kahle la kunabazali la ababhedayo la abangawakhuluma amaqiniso labazali laba bayazi ingane zabo ziyabulala and bayajabula ukuthi ingane zabo bayazi ukuthi ayisebenzi kodwa ingane zabo ihlezi ingene no-plastic nezinto labo plastic abaphucwa abantu lapha ekhaya uyayivela i-Android ngakhuluma nge-iPhone Android uyayivela nje bakuthanda ukubulala kakhulu abanye abafana laba abancane kakhulu lawancane kakhulu abathanda ukubulala hayi manje sebedla into ethi uyitashi basifana kakhulu-ke manje hayi bengithi hayi basifana kakhulu-ke manje wagoloza nefoni wahambile emhlabeni noma kuthiwa no-100 rand kumele bewufuna banike or 100 wabo ungabalisi ungathi futhi ngizonibamba bazojiya bekushaya bayeke behambe yabona nje isifiso sami sokuthi nje umuzi obajela abanye abafana inkunzi banike izinto kubamali masithula phansi ungabalungu uqhubeka bazokusakaza nempela ngifuna ukuthola la le eyokuthi okay wena ukuyo le genge le kushaya isikhathi usoyaphuma njengoba usungasekho kuyona ngifuna ukuthola ukuthi wena uphume kanjani kule genge because ngathi besingakayikhulumi leyo ukuthi wena uphume kanjani kule genge into nakha engenza ukuthi ngiphume mina abazali bami sabengidutula mina alokhu njani kwafika abazali isibhedlela abafowethu abakazi befika udutshula kanjani ngiyasithola leyo ukuthi uzodutshula nje wakade wenzeni kusiphi isigaba lesinoma mhlawumbe ufuna ukunaba ngalesi sokudutshula leso sokudutshula sengasho ukuthi nje bona babese ngiyimpi mina kanjani izona zinto mina engazifela lezo so babe wena wawudutshulwa yiyona le genge noma udutshulwa amaphoyisa ngidutshulwe yona le genge ibhamu zamaphoyisa angisho ukuthi mengisho abantu abafana ayikho into labantu abafana bakwazi ukungenela e-police station nesibhamu bekwazi ukuphumela naso uzobenzani unganama license akudlalwa lapho akusanakala ngempela lapho banzima kakhulu abantu nento engenza ukuthi ngiphume mina kule genge ngizoqala ukushintsha impilo kuthe kuthi abazali bami bakhala abazali bami phambi kwami
uyabona mina ngikhuliswa abazali vela abakhonzayo yonke lento kwamina bengikhonza kwamele nami ngene kule genge nxa ngumfana kaMa ngiteka mina mina ngihlala la endaweni ukuthi kumele mina ngicacise ukuthi abangakithi labafana angisitime bona batutshula abazali bafike bakhala basho baba ukuthi ubonga uNkulunkulu ukuthi ngisindile baba unezinto asifisayo namase ngibona sengilele kanje yayibona ukuthi ukhalisa abazali bafika ningane yami esibhedlela incane befika ningane ngesibhedlela angithi angikwazi ukwenza lutho ingane ngivele ikhale la akube khona into engishabayo ngikwazi ukubakhulumisa labantu ngithule sikwazi ukubabona kuphela esho baba ukuthi doda ngiyacela mfowethu le ndlela lekhethayo iyabheda sibonga uNkulunkulu ukuthi nje ugcinile kuze engabona abazali bakhala abazali bamakhala bethi no ngekwazi ukuthi mina ngizomele ngifele izinto engekho enganamali for ukuthi ngifuna ukusasha nokudumela into engekho ingane yami ngizolahleka mina ingane isali kwafika amaphoyisa esibhedlela ngikhuluma amaphoyisa ayizongiqedeleke amaphoyisa afika vele ngalisuku kumele ngithishe ngiqede azongibuza nje imibuzo ukuthi ngalisuku kwenzakalile ukuthi ubani ubulala ubani bakuzosola ngadutshule endaweni yokuthi ayangivictimize lemaphoyisa ayamqopha afuna ngikhulume ngithi mina usibanibani ababulala ubani nalosuku isikhathi ngize ngifa ngabona bedubula ubani mina uyangirecorda lapho bafuna lapho kungipimpa kulabantu kanti mina angibazi futhi ngeke abememeza nes ngaba labantu abangisabisa la angikho right ethi amaphoyisa wathi ngiyahlanya kanti azokuyebuye mina ntambama ngifuna baba xophuthumela esibhedlela baba atshele labantu odokotela ngamaphoyisa la afike angisabisa athi ningakhuluma nje izinto ekanje la ngisofa hayi wacela baba labodokotela uzocela bengithishe phansi ngoba bengiphefumula ngepipe bengitishe baba wakwazi ukungiphuthumisa ungibalekisa leso sibhedlela manje wabona ukugcinina ngiyophinda ngifela into engekho yeah ngoba ngikhuluma ngamaphoyisa mina ngikhuluma ngamaphoyisa alisho very boy kuphela ngikhuluma nabasishi afika kwena bezokufunda ngiqonda ukuthiwa usibanibani ubulawuba ayiphela nizokhuluma kudala September ngiyabuka usibanibani bakurecord bamsendele ukuthi le video le kuthiwa nangu lo uyasho ubona ubulala umuntu ukuthi nalo usho into ukuthi nina akithi manje uba berecord bafundela ugeneral emsendela uyazwa lo endaweni yokuthi angithi nefile yakho ubhalile address yompeleni base abakushaya amaphoyisa ke la aseThekwini ke lawo awajali ke lawo uyafanya impela nje umuntu nje sithema amaphoyisa ingakho nabaphethe abaningi bekhetha ukufela nezinye izinto ngaphakathi ngenxa yokuthi amaphoyisa lawa esithi nasithembe wona yiko ukuthi sidayise la ulapho mengibuye la esibhedlela ngibuya phela mina ngikhulekile ngitshela abafowethu labaye ayingihambe nje ngingene khona kulomhlaba ngingene bamhlaba ngibona imoto lokho ziyabhuza ekube khona umuntu ongitshela ukuthi welula le uthiwa wena mekwabonakala la uyashaya mina fangashaka ngaphuthanga cha manje la ngizobala ngishone ngalile ngitshela ukuthi ngicela ungene endlini nami kumele ngiphumele ngemuva mase uyabaleka ngoba manje ngiphume ngemuva ngempela bese yakulo kule ndlela ngibala basi angibadubula ngikho angiphela basaba ukuthi mina ngoba ngifile ngizokhuluma izinto futhi eziningi uhlapho ngizama ukuthi ngibabophise yona le nto abesa bona awulabantu abanzima kakhulu no cha nje bona bekho nzima uthi nje bona nje ekubulala abakuthanda kodwa bengakubulela umzali wakho bekusendele itape yakhe hayi bazenzile izinto kakhulu ngikhuluma ukuthi lana abafana masithenga ba-estimate ukuthi bangaki ngikholelwa bafika la o-250 ngikhuluma nje iqiniso 250 mhlawumbe abafana nje oqondile mase kwehla amantombazane mhlawumbe awu-30 noma mangaki amantombazane akhona nawo namantombazane akhona nawo hayi wakhona amantombazane ayabulala wadlali hayi bo lalela
abanqenda abantu abathi labana bebebona ukuthi kuzonakela into eziningi endlini uzonika intombazane isibhamu lampana ifika intombazane ukhumula ubenqunu wena la isintombazane sisibhamu ikusakaza ayithi manje bathi ukuthi kanjani wena akaze ngene bafase ngene intombazane soba siyascreama ke lapha awubulala wayidubula yini uyone kubulele hayi qawe ake sivalelana le nkulumo yethu ngicabanga ukuthi sizophinde sibuye sikhulume futhi okunye sithole futhi okunye ungafisa ukuthi ukushare nathi mayelana nalo daba but siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Ayibonga mina ka ngizatshela nabantu laba iwuthethe encane ifundise ukwamukela umuntu menanayo into eyeke engahayeli impilo yabantu uhaya impilo yabantu ukhawula limali ngoba lo muntu le mpilo ehayelayo uzobona ukuthi lo isilima sami ekusasazele lapha ekwenzele lapha kodwa cha mina ngibonga nokuthi nje sengikwazi ukukhuluma izinto ezikanje nehliziyo yami isikhululekile yeah akukho umhlaba usuzowazi ukuthi kanje waphela kuningi qala sobe sikukhulume nangelinye ilanga yeah nokuthi abantu bexwaye nje mhlambe kokunye umuntu engenza into ngoba efuna ukubukwa abantu mhlambe ku social media because ngelinye ilanga umuntu ungaze ufe mfethu ufela into engeke ikusize ngalutho kwesinye isikhathi ukuthula kubulala umuntu kunjalo kawo nabanye bebeloke bekhala ngalama clips amadinto ngoyenza TikTok abazi ukuthi mina kahle ngilaba actela impilo yalabana abafana phela mina ngiyayazi yeah ngiyabona ngiyabona manje bajabula bayafa baney'clinshots abahlezi beyiposta abomendolweni baposta bayajabula bayatrenda bayaduma bajabulela ukutrenda umuntu efike uvisa umbonile ni posta umsisi engakutshela bona usihle ba sikhe ungibani labana bafana abanabo azingami nje akukho okudlula lapho ingqondo ayikimile hayi kunzima mfowethu siyabonga kakhulu ake sixwayisa abantu lapha ku social media bengapholi noma yini yeah mhlambe abantu abanciphisa mhlambe ukuphawula izinto abangazazi abantu bese ucomment abantu beyeke kodwa phela abantu basuke bechaza Nkosi yami ukuthi izinto nabo ezabavelela Nkosi yami bechaza mhlawumbe abanye into engekho nawe hayi ngeke phela ngoba khona omunye wayichaza ukuthi uncelwe ibele wayichaza ukuthi la kasona ukuthi nje kanye uchifa kancane kunala bafowethu abake bahamba bayakhona bebe siya kulomuzi bafika kulomuzi kudayisa ijug yonke lento kwathiwa lo mama lo akakho renting fee nekhokha le renting fee alifika manje uzokhokhela bona kwathi umama ngalezo ingane yakhe kwathi ingane yakhe ayimlali yakali ingane mama ibhamzila endlini ingane yakhe yo awakudlalwa lapho ngeke kunzima hayi ngeke mfethu siyabonga so sikhuluma ngeke siqede zonke sokubuye sikhulume ngelinye ilanga ngiyaqhawela mina yabo siyabonga sure